Вечерва на МТМ телевизија. Гледајте емисијата за автомобилизмот. Возете. Test drive the Subaru Forester XT with German technology. And hit the road with a new BMW 530D. Започнува во 19 часот и 5 минути. Денеска на МТМ ке гледате Евромакс, информативен магазин. 19 часот и 30 минути. Бродот на модата, германското дизајнерско дуо Талбот Ранхов во поход да го освои Париз. Селотейп, повеќеслони дела на холандскиот уличен уметник Макс Зорн. Dude, where's the car? Dude, where are we? Hey, you better get up. Tide's coming in. Hey, wake up. Hey, wake. Oh, jeez! What the serious? Went all Exorcist on us, man. Let's get out of here. Hate to state the obvious, but her neck's been broken. Sunburn says she's tourist. You know what that means. Вечерва. Една од најгледаните ТВ серии во Америка и светот. Синоним за криминалистичка серија. Нова епизода истрага на местото на злосторството, Мајами. Денеска, во новата епизода на Сладка тајна, ке гледате. Con sus virtudes y sus defectos, los Remington han sido para mí la única familia que he tenido durante todos estos años. Bruce es para mí como ese hijo que nunca tuve, igual que lo fue para Juan. Hoy los Remington van a recibir un duro golpe. ¿Qué quieres decir? Hoy es el juicio de Rosita Amado contra Bruce y Grace Remington. Me lo dijo Luis. ¿No lo sabías? No, tengo que ir para allá. No, pero Lorenzo, el médico dijo que tenías que guardar reposo. Matilde, tengo que estar presente en ese juicio. No. Tengo que ir para allá. Hacer una fogata a la orilla del mar y los voy a quemar, porque dicen que el fuego lo limpia todo. Porque tú estás muy sucia, Grace Remington. Muy sucia. Новелата Сладка тајна. Не пропуштајте.